tugiye kubwira Imana ngo ma uheze ubuzutse urubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu rugiye mu bindi bintu tutazi. Urubyiruko rwacu ruri mu bintu tutazi, muri mu kubona isahandi tugejeje. Ariko tubwira Imana ngo ma urubyiruko ni twebwe rubyiruko. Abasaza bo bagiye. Abasaza bagiye. Abasaza nguje kugira ngo ari ibanza. Reka twibanze abasaza tuzobakongeza. Siko bimeze? Kubera isi ya none ikorana n'urubyiruko cyane, niyo mpamvu nari mvuze urubyiruko. Tubwira Imana ngo ma garura izo ntama zizimiye. Abakobwa bazimiye, abahungu bazimiye. Bwana sifiwe. Bagaruke bakorera Imana kuko abako baragenda ni twebwe torero ryejo. Tubwira Imana ngo ma ibyo bintu ko ari bitatu tugiye kubihudumiyaho, turaza gusenga isengesho ryo gushima nitumara dutaha. Siko bimeze? Ariko duhudumiye ibyo bintu twumve ko zika bitungane, Imana ikora imirimo n'ibitanga. Zamuka Bea. Narababariwe we